Negiranje da je postojala autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva nažalost se najglasnije čuje od vjernika Crkve Srbije, iako je ova netradicionalna crkva u Crnoj Gori nastala tek 1922. godine kada je kralj Aleksandar Vaseljenskoj patrijaršiji nakon 6 mjeseci bezuspješnih pregovora platio 1,5 milion franaka. Da bi se riješila ova enigma, dovoljno je bilo da samo pogledaju tomos iz 1922. godine i da uvide da je u sklopu ove crkve ušla i autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva. Prije nego što vam pokažem tomos iz 1922. godine, pokazat ću vam i druge dokumente koji svjedoče da je Crnogorska crkva bila autokefalna. Tako da ćete vidjeti članove iz Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine, kao i Ustava Svetog Sinoda iz 1904. godine. Također, Vaseljenska patrijaršija je povremeno izdavala katalog autokefalnih crkava koji se zvao Atinska sintagma i u Atinskoj sintagmi iz 1855. godine je zavedena pod rednim brojem 9 Crnogorska pravoslavna crkva. Također, naši mitropoliti su i nosili bijelu panakamilavku koja je simbol autokefalnosti i razumijem da postoji određeno uvjerenje da samo patrijaršije, odnosno na čelu sa patrijahom, mogu biti autokefalne crkve, ali to apsolutno nije tačno, već autokefalne crkve mogu biti i arhijepiskopije i mitropolije, kao što je to bio slučaj sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Za kraj, ostavila sam vam i razgovor između Valtazara Bogišića i Ničifora Dučića, koji je bio srpski istoričar, kaluđer i arhimandrit i koji jasno u svom razgovoru svjedoči da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefalna. Pogledajte. U tomosu iz 1922. godine, koji je izdat od strane Vaseljenske patrijaršije, jasno piše: pored toga, u granicama ovog ujedinjenog kraljevstva SHS ušle su i autokefalne pravoslavne crkve, Karlovačka i Crnogorska. Ustav za Knjaževinu Crnu Goru, 1905. Član 40. Državna vjera je u Crnoj Gori istočno pravoslavna. Crnogorska je crkva autokefalna. Ona ne zavisi ni od koje strane crkve, ali održava jedinstvo u dogmama sa istočno pravoslavnom Vaseljenskom crkvom. Sve ostale priznate vjeroispovijesti slobodne su u Crnoj Gori. Ustav Svetog Sinoda u Knjaževini Crnoj Gori, 1904. Član 1. Autokefalna pravoslavna mitropolija u Knjaževini Crnoj Gori kao član jedne svete katoličanske i apostolske crkve, kojoj je pastirenačelnik i glava Gospod i Bog naš Isus Hrist, čuva i održava jedinstvo u dogmatima i kanoničkim ustanovama sa svim drugim pravoslavnima autokefalnim crkvama i ovo će jedinstvo ona čuvati i održavati do vijeka. U katalogu autokefalnih pravoslavnih crkava u Atinskoj sintagmi iz 1855. godine, koja je objavljena po odobrenju Carigradske patrijaršije, pod rednim brojem 9 nalazi se Crnogorska pravoslavna crkva. Crnogorski mitropoliti su nosili bijelu panakamilavku koju imaju pravo nositi isključivo poglavari pojedinih autokefalnih crkava, obično kod slovenskih naroda.
Razgovor Valtazara Bogišića i Ničifora Dučića o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je originalno preuzet iz knjige Dr. Valtazar Bogišić, Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Istočnoj Albaniji, priredio dr. Tomica Nikčević, Canu, Titograd, 1984. Valtazar Bogišić. Crnogorska crkva drži li se autokefalna? Ako ne, pod čijom jurisdikcijom stoji? Pod patrijarhom Carigradskim ili pod Svetim sinodom Peterburškim? Ničifor Dučić. Posve autokefalna i osobenu jerarhiju ima.